I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. God is spirit. And the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshipper he's looking for. It won't matter where you're from. Do you believe what I'm telling you? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know, but not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Bible story kong Israel le Judah ani hnaning dan kong he tlombal te ko hon kan chima chan apoyan in history kan van thei deuhnak hading cha khan tu jing cha tlombal te sharing to kan van du na e ruang chu kan ni chinmi phun he Bible asi zonga he ban to history te pol kha document te pol in atimhmi atialmi he kan umlo Bible biak ena thong tha chimlong kha se chutika akum aza in khri fa kan sakona ten Bible story umning dan tak tak he pathian a planning le Bible umning dan a picture tak tak he khri fa kan sakona ten khan tampi ni chen an ma pastor te la Bible chen akai mi da ti lo chen a picture he fiang ten hin atlai kho mi he kan tlom lai da ti akarwa ma ruanga aruang chu kan ma lai mi hrim ni Bible story te pol he document atu mi hrim ni hin ni tianga han kan umri lo chu cha chan atu tana hen ki Israel le Judah ane Thennak te he ka van chim lai la atu ban tu ka Bible kan real thong tha chim tu ni thong than chim te ka an chim mi chu Israel ti long kan ti lang mang te ka khan azai pol khida Israel an se ni hin ni chan long Israel mi pol khe pathian ni thimmi kan van tin ha te ka khan pathian I atimhmi le athlai chi tak tak cha Judah in hin avan rami kha se David thlai chi na rami se sana te in kan chimna ka kan ni fiangnak a chan Israel kan ti ka khan the 10 tribe chung han khan kan ru kho men kan cho po di kho men Bible cha sunga kan khaban to history document to ding timi to te fiantar ding khatam ngai mi cha la mi ni ta chun na ni hin ni chana Jewish kan heiti Israel mi phun kan heiti Judah mi phun kan ti khiban tukte pol ha jong khe fiantar khan chon Zeidah Jews mi phun an se Zeidah Israel timi mi phun an se Zeidah Judah timi Bible cha chunga alang peng mi khi pathum na khe Ju mi phun Judah mi phun kan hei tin hala Zeidah sada se ti bantok khi bantok phun phai te khe document to e fiantar ding khe Bible cha chunga khan thong tha chim ngei lang mang mi sakona ten chim ding kha fiantar ding kha mi kha atampi chulaka tu tana hen Israel le Judah ane Thennak pathian a planning he tu tana han ban chim ka du e tuan dewa khan ka ban chim mi kha sadam la kamora te pol city panga hrawh nak te pol khat pol kha ka he chim atu tana hen chan ama Judah le Israel pol an sul nak pathian ni zeitindah chet sarna zeitindah shemna timi te kha tlompal te a background kha saw deuh cha khan tu tana han adang ten khan van chim kai tip nak se e tu tan ka chim mi he an ma Israel le Judah long saloin himi phun he ane then te ka zeitindah pathian ni dan atat na kan ni chin mi phun jong he tu do thlen na atu chu ma mi kan sitika kan thinlung ai then kan lung apuam I fondu na thinlung kan ngei kholo chu cha chan kan van ruang ha ding mi cho Israel mi phun siang prang pol jong he Judah le an si zonga Israel le an si zonga a foina chon Israel le he 19 siang prang an chuak e Judah a hen 20 king an chuak chu chunga Israel le I achuak mi he David line an saloi an za de in pathian adu mi ai bo chan mi pakhat man an umlo
Judah le kap in hin chon menung pakhat pani te Hezekiah le Asa amma pani te kha pathian aduhmi idolatry kha restore ke shodi in pathian temple kha avan rem than mi anse adang pol Israel le pol cha pakhat te man siang prang hlei kwa chunga hen pathian ai bo chan mi athamian umlo le Bible cha chunga khan thong thang kan van chim kan van ngai tika khan chon kan fon kho men ti khin karwa ata chunna ka Judah le ya ahat siang prang pa Israel le ya ahab siang prang pa kong ti bantuk na kan chon ang kan chim natin kan ngai na khan chon Judah le hen 20 siang prang anum ko natin kan azaten kan Israel tin khanไปกันโจโคเมนและดูตันกับวันชิมดูมีกันมาชินรำจงนี่ฮิบันตุกอันอลุงอปัวมีอิสราเอลและจูดาเสียงประทางนะเฮขัดเลย20 king ขัดเลย19 king โซลและโซโลมอนและเดวิดพลานะขันจนรำข่าย10ริโลเอข่าย10หูอินเสียงประทางเฮส้มทุ่มกัวอันชวกกันตีไลเจอฮีอิสราเอลและจูดาอันเห็นจูโพลเจอชันอาสาวไงข้าชันอาสาวไงมีข้าตัวนักเต้นขันวันก้มกายวันทีมไรฮีชุงอ่ะใจตินดาจูมีพุ่นนี่สมาริจันเตปวดนะอันหดนานิงจูมีพุ่นนี่เห็นใจทุกอันดาอิอันนักอันไหนกันมาลองให้ปะเทียนมีกันเสียทีบรรทุกใจรัวงาดาโนทันพาร์ทและเซาทันพาร์ทโนทันพาร์ทจะอิสราเอลอันเสียเซาทันพาร์ทจะจูดาอันเสียใจรัวงาดาเนี่ย10 timiเตปวดลงให้Judah มีพุ่น Judah อะไรกับนี่เห็นปะเทียนทิมมีช่วย tribe เวียนสกอนาเตอินกันนี้จะปะเทียนนี้ทิมให้คุณมีกันเสปะเทียนให้ไอในเดียวมีกันเสตีบรรทุกอินเอ็นตายนักเตปวดนักเอานี่หินนี้จะให้บรรทุก picture เตปวดกำลังตัดดูมีเจอกันนี้คลิฟ้าอันนี้จะ zoom เล่าตัวอันเสละตีบรรทุกเตปวดลงพุดกันในมีเตปวดโม่นาวตัดนักและเอ็นตายนักกันในมีเตปวดอภิยังทราเดียวมีปอลนี่อภิยังทราเราเดียวมีปอลเอ็นไตนักกันในมีเตปอลแค่บันทึก picture วิเตคิหินี่เห็นอลังตาดิสมาริตันเตปอลหาจงอันชวกและสมาริตันเตปอลหาจงอันให้นี่โซอันให้จบเตหานิงสมันเสลอขบวนจงข้าอันมาจิตหักอันเสียจนอันมาสวลนักรวงอินอวันชวกมีข้าสกาวจุปวดเดียวเตอันมาและอันมากงข้าอิทธิโลอินขันอันสวลรวงอปเทียนนี่ด้านอัตตนายอัสซีเรียมีอัสซีเรียปอลข้าอวันท่าในสมาริตันนะอันอวันชวและอันจีกอร์ไอวันมิกติกาขันข้าบันทุกเตปอลนะข้าอันมาอันสวรวงและอันมากงข้าอิทธิโลอินกันนี้จะปะเทียนมีพุ่นอันนี้จะปะเทียนมีพุ่นอันเสลาเบียกนักดังอบียมีตีบันทุกนี่โซนักจอมเตนะอันในด้านเตปอลสมันเสลาข้าปอลเวียเตข้าปะเทียนอีอัพเลนเจจูดามีพุ่นอิสราเอลมีพุ่นลองเฮฮีจะคำดิ่งอ่ะรักเราเจอเลยตุนายรำมาทอกวิดีโอก็วันหลังตระบันตุเป็นสมาเรียนูค่ะยิสุครินีอวตารมาสัตนักกองอรวงเตปอลจนอวันชิมมีโอจูดามีพุ่นอิสราเอลมีพุ่นนี่จนอันเทโลจุดแต่เยรูซาเล็มลงอ่ะเห็นปะเทียนเทมเพิลเบียกนักหุ่นเนี่ยรัวตีอันรัวจะโชดิ่งอ่ะกระกราจังมาจะก็โชดิ่งอ่ะกระกราอีเวลัยจุงปุ่มปีอ่ะปะเทียนทราวอันเจ้าข้อนักหาดิ่งจะเห็นกระกรามีเสตีข้าบันทุกข้าจูดามีพุ่นปอลพุ่นต่างจากอิสราเอลมีพุ่นปอลนี่อันลุงพุดอันนี้ในปีหนึ่งอันนี้เลี้ยนปีหนึ่งและอันนี้อ้วปีหนึ่งข้าโชคออกทะเลอินอันนี้อ้วปีมีข้ายิสุคริอารักรัตหัวฉันประคัดข้าเสียข้าบันทุกอินขันกันนี้น่าจงนี่เห็นเบียกนักเลยจงอา religious perspective อ่ะใจตินดากันนุนเวกันนี้อ้วมา zoom เล่าตัวน่าแค่ใจตินดากันหุ่นน่าอดดอินโดดเล่าอินอจางฟ้าเล่าอินใจติน choice ฮันเล่าอินใจตินดากันทั้งหลับน่าที่บรรทุกวิลติค่ะให้กับพิกชาลังดีเลยก็เห็นจูดาและอิสราเอลอันนี้เช่นนักจะจุดชงจนกันวันหลุดไหลค่ะปอยเอากับวันตัวตามีเสียตัวนักกันวันชิมเสียจนประเทศนี้ใจรวงอาดาสวลนักเฮเอเดนดุมชงเตียนอ่อนจนประเทศนี้ทีมมีอิสราเอลจูดามีพุ่นหาเฮใจรวงนักประเทศนี้ทีมก็หานาตีอินจุดตุจนฮาร์สัตนักอันตัวประเทศทีมมีพุ่นอันสิโกเลียวกันนี่ครีฟ้าจงนี่นี่จานะเห็นลวดนักได้นักให้กันโกลสมัยเสร็จแล้วปะเทียนอัพเลนิ่งจะครีฟ้ามีนานี่เห็นจะลงนักและนบนักและกำคัดเลยอะโหทินเดียวนักกันตีไลมาเขียบันทุกโพลเขียเจ้าเดียวกันดูเลียวอะเขียบันทุกเขียฮีวเลยจุงอะเข็นฮาร์สัตนักกันตัวเดียวหาดิ่งปะเทียนมีกันสีรวงอะปะเทียนนี่ใจตินดาฮินุเฮปาเฮ
azumna khe zeitindah si timi kha angkan test du peng me se chu cha jon pathian ni kan maya ze ronda suana achia harna achia Moses sina fiang ten atimhmi jo na zumna kha zeidah si timi kha test kan du atimhmi kha se ma kha mi vial te na kan cha pathian ni angkan test du na ase kan maya achia ni chana the Ismail in Islam an chuak azai po kha setan kha upa de upeng Ismail zong kha pathian ni mi phun hlein hi ka chuah ta lai thla chuak kan pek lai ram tha mi phun na chungin siang parhang tha million ngana kan salai ti chuah ve mi bak ase chu cha chun pathian planning kan thailo sia chun kan ponga a thong tha mi pathian zoom lo tu na ke phun dang pin khin kan hulai sana ten pathian ni khapol kha umding arak tu e chuah na saman sala chu pol vial te chu zoom tu na anau deuh mi zoom tu kha pathian ni ang kan zoom na kha test adu ronga khan ase sana ten adok na kha pol vial te kha ka hro di lai tia ti than mi chem kha ase le Israel le Judah zonga hen 12 tribe bak an sakona ten chu chunga aban 10 than mi jo David te fan achuak mi le David te fan achuak lo mi tin khan Judah le Israel in khan an ma chung lila te kan van zau than si chun pathian ni khan a 10 than na chu Thennak cho a ram thok kan zau sia chun pathian ni Moses channa hen arak chim mi cho cheros te por rangleng te por siam nam te pol he ibo chan adu lo zia le nupi tamtuk nupi pakhat te long nei ding ti ban nupi tamtuk nei lo ding ti te pol pathian adu lo mi kha Moses chunga khan arak chim chang mi kha se chana te in Solomon chana ban phak te ka nupi tamtuk te nei le khe ral kap ti ban tu phun kha tampi avan sar la kha ban tuk in khan idolatry le ya khan Solomon kha avan pial ti ka pathian athin hunge pathian ni Israel kha Judah le Israel tin khan avan thinmi kha avan se toina kan chim sia chun le Solomon afapa Jeroboam ni or Rehoboam kha siang parhang avan tuan tika northern part le asemi Israel mi phun 10 tribe ni hen request an van tu achang demand an van tu mi chu kha napa Solomon ni har sat nak tam tuk te ang kan pek kan lianga rituk in rian ang kan khin chu cha chun napa ni zeitluk an har sat nak ang kan pek ti mi na thai lai phim nak tam pi na chong lai hi kan liang arit mi chung in hen nang kan thla dor de a chun na tanga rian kan tuan lai ti mi kha nol nak request an tu mi ase le Rehoboam ni upa pol experience anei mi pathian bia pathian duhnak hngal mi experience anei mi pol ma pol kha au na zeitindah hi bi hekale na lai ti ni thum chung chan ala hi pol ni northern part ni request ane tu mi tha te in an bia ngai sal bantuk te in tang idor lo samhan salan an tang a nai dor e an nol na ngai an duhning ten thil na tu asia chun an ma tu khan nang ma tang te khan sal bantuk ten ane dor lai e hiram he tha te in no ukho lai tia ruatnak an pek saman salo Rehoboam ni mino deu ama hoi lokom experience anei lo mi Alice ponga chol chang mi unity ti mi he Zeidah si ti mi a fiang lo mi mino pol ma pol cha ruatnak a halven ha te ka zeitindah ti san ni pol ni mino an si te ka Zeidah ma cha an ma bia cha ngai len lai hiti hin valet na tia khan mino pol ni an ti mi cha Solomon ni rian rituk an khin ha sia chun ke mani chun chuna kan arit deuh mi in kan khin ha lai ke shi in an tuk na sia chun kapa ni chun shi an tuk na thingin an tuk na ke mani chun scorpion a sei pin tak mi a hen fak tak mi khin scorpion bantuk in khin kan hen ha lai ati du na kha sa chang chun kapa I har nak an pek min ha cho kut pi ngo te sia chun ke cho tai ngo ha salai ti kha sa chang a bia kha a fak tuk chang chutika northern part lei pol kha a hetin jan asa khol an ti e tun deu ka chim cha kan Judah le Israel ti khan chun bia kha ilak lo lang mang ronga khan kan ni fian ning khan Israel ti khan van la ko nang la khatika an thim kha avan hung chol chang ram pakhat chunga hen buina a tika request demand te pol sia chun nai ngai ye tui kho chen theding mi cho ram he aning changlo ti mi me pi le in o an sa chun ma kha theding koram dim huna si zonga kan ma chin len hup zonga sia cho ban tuk thil chun
or ma hi an out so lo te timi theiding ma kha political kill le ya thil kal dan chu ban tuk in northern part line an aw mi kha ka hen rehobum ni angai du ti lo chuti chun bi ale na te ka khan pasal ka sinak ka pi alai ti kha sa chang kha ti ka chun an 10 le Israel le kap hen 10 tribe an chuak e Judah le kap hen 2 tribe te long an se Benjamin le Judah long khata le kama an umdi saman se lokan ban theiding mi ka zon te pathian ni biakam promise arak to mi cho e ka hen Judah le kap te a hen se Benjamin le Judah le kap te hen Levi mi phun long pathian ni mi phun thiang a atimhmi na zeikan tilai right khoi nak tu te pol zonga khan tuan vo ala tu ding ka cho Levi mi phun bak an se asana ten khapol jong kha Israel le ya 10 tribe le an kal di chuti chun an 10 chu pol an 10 le an sual nak pol jong he kan van ngei dinga foi de on kan fian nak ma ding chu hi pol he an sual kan ti ko na na ten khan Zeidah si ti sia chun pathian palen ning lo ti kha rak se la ruat a khen minung kan chan he pathian ni hen in the tem in thil pakhat khat kan sar chomin ani o phunang kan chimchen video zatlan video movie kan sar chom mi bantuk ke bantuk in khin pathian ni an kan sarning dan valai thil kal ning dan o me seman sala chu asar I afam ma kan adok nak akin zeitindah pathian aplain ase zeitindah an start le zeitindah end point ase timi tu ke fian hawi akal laki atu bantuk thil chang mi he movie kan sar chom mi bantuk ke se an zia chet zonga chu pathian palen bak rak se khata khan minung thin lung kha rakal chang le hi Judah le Israel ane Thennak te pol zong he pathian plane kharak se ko an ma kha an sual kan ti len ko zonga pathian ni ithending in khan prophesy arak tu chang mi kha se khatika khan hin ha pani he Israel le Judah he anavan thentika siang prang Zisuh Christ jo King David line arak ra e Judah in Zisuh Christ arak chok mi kha se le the 10 tribe is an tlaw Bible ni sia history ni sia ni ni Israel kan timi cho the lost 10 tribe timian se tlaw bak mian se kaka kan siang prang chuak Jeroboam he Israel le na se Solomon ni arak bo chan tuk mi pa se saman se lo voi khat cho prophet pakhat kha simia timi sko ru dak te ama kha Jeroboam sina khan arak lang ta hi he Israel he pathian ni a 10 lai e 10 tribe he kalen salai 2 tribe chitu chuna 10 lai 10 tribe he nang ma ranga salai ti mi kha prophecy raktu achang mi kha se ma kha Solomon ni thai ti ka zekan tila pathian bap asako na te khan Solomon zong cho pathian ni Israel ram kha tending rim thema atim chi mi sitika khan athin lung kha Israel pa ai 10 lai he ti bantuk zong kha thai chi mi asako na te khan lung ithen le ithlek loin khan toidornak thin lung ichal loin khan elak lo khan kha Jeroboam kha eliminate help ding in khan item ko chutika Egypt ramazam le Solomon athi tika van ra than rakio than khata khan van si chutika Jeroboam kha siang prhang ding cha khan northern part le ni khan andu chang amma le harasatnak Israel ram chunga harasatnak antul lio I siang prhang ni he chatia hneknak arak to lio an thin lung arak ri tuk lio khaban to lio khan Jeroboam kha khata le kama khan avan chuak than ve khatika siang prhang a khan ivan chang le ani zong cho afit tuk mi se pathian hal mi se ko samhan se lo thil dan cho thil hi ivan pal changa chun thil ai pal mi chung hin kan kil lo sia chun pal nak he ai chap chin thuma ateng nge he pal nak peng he se timi ka chim ton voi khat voi ni thong tha ka chim dio zonga rak chim bal e ban tuk phun phai zonga an ka he chim ton mi ka se chu cha chan hi zon hen pal nak asi bak a chun kir chol ding khat chol ding kan kil lo bak asia chan pal nak he ai van that than lang mang ma chu zeitindah he ka zonga an kan ban hu kho ti sia chun Jerusalem to Judah territory chunga Jerusalem Israel mi phunha I an phung lama chan Jerusalem a khan kumtin te vakal I pathian kha ba biak ding kha se sana ten 10 tribe kha northern part le Israel kha anevan 10 jang tika Judah a khan Benjamin le Judah tribe long khan sana ten kha ka tribe chunga khan Jerusalem's capital city kha phone le Jeroboam ni ruatmi cho kana 10 jang phone le khi ka anram ri va phet lang mang in khi ka pathian
va biak lang mang kha kan cha a ti anung a him lo timi kha thinlung a chuak chang pakhat chu pi na khi ka khan an kal lang mang asia chun tactic strategy timi hi thil kal dan he zeitindah cities chun khi ka lekhen an kal lang mang asia chun ama train tribe asami chung khan Judah le ya khan an vakal lai ka pennak se kaminung na se kan zor chuk sul lai timi kha ruat chang chu cha chun keima te in hin pathian biak thang he ka survey her timi kha biak nak len se ram khel len se aru ma ka atu chang chu ti ka Bethel timi le den a khan altar ka biak thang kha atu ve chang atu tik a pathian biak nak pung san khan atu le fake religion kha adir chutika chotum te pol kha an biak a hlan liu Israel mi pol Egypt ramin an ban chhu liwa Aaron ni chotum asarmi ban tukha maka kha kum tampi alun huwa judir hun jan ban phan than Israel mi pol tun dewa kar chimchang sual nak tin mi aphun phuna umme Israel mi pol an sual na khe pathian ni a huat mi adu lo mi adau nak na an mi an sual nak cho Zeikan tila valai lai adang suanak nuva suanak nupa suanak ti bentuk kasalo anni an suanak kacho pathian dang vabiak timi kha se pathian ni atimhmi phun an setung asana te in pathian dang biak kha ne tim lang mang idolatry kha mak kha anni an issue se pathian ni vai correction atu ningdan na discipline atu ton ningdan na salla avathak ton nak na khapol anni an issue cho idolatry kha se ke same sex marriage ti bantuk phun phai ka an ni issue kha salo sual nak ti mi chutia khan ka van highlight du mi an ni an issue khatan khaban to khan an kil lang mang kha ti ka voi khat cho thi Jeroboam ni hen khaban tuk in khan atu atika biaknak kha I Jerusalem le ya kal ti lon kan ma ti in kan biak kho ve na ngading cha tin kha thil kha avan tu atika Zeidah si pakhat na ka Levi mi phun cho tlang boy an se an ma tribe chunga thil tudana pathian ni ti tan ten adang te in tlang boy athiang thimmi rian tun dingin atimhmi na se kan tilai cho saman sala Jeroboam ni zeitindah tu ati se achon khaban de pathian ni arak tu mi thil kha Israel lo in khan tlang boy kha an ma Levi mi phun sa lo in ama ni adu mi phun pau kha tlang boy kha tun tar chang na kha te ka pathian an biak ning dan system kha man ti lo chu cha chan hi ka zon ten ban lang tar ka du mi cha pathian ni thimmi appointed ar tu chang min ha hi ban tok pol hi chu rak respect ding pe an si rak upat zia thiam ding pe se ma du ning hoi po in pathian thil kal ning dan he tun meng len ok athalo hete timi kha bena bia tu chana kan chimisen pastor thei te ko na se pastor te kha pathian rian tun tu dinga an se seman sala minor asana te in kan chimi phun chunga je dakam boy phate ka ban lang taw du mi cha pastor te kha pathian ni thim mian se pathian rian an tuan seman sala kan mi phun boy na het van la ka chan pastor te cha jai men to biak an chunga an thula thong tha lo an chim sa so ram dang zonga ram mui zonga an kal lo evangelist tu an kal ti ban evangelist he van pai tar ti ban tok kha ban tok te khan thil kha kan ruatning kha seman sala pathian ni thim mi le atin piak mi na menung pol he zeitindah an mala an rian cheu te hen upat ok an raksi ti mi ka ban lang taw du hi zona Jeroboam ne ma cha vai a hrawh chang khata khan fake religion kha adir le khavial in kan ban sela khat ka pathian ni warning apek prophet avatha hina biak ning dan le na thil tu mi ha thalo tin khan prophet kha semia kha avatha than saman se lo thil dik thil man achim tu prophet kha thil dik thil man atu mi asalo mi pan chan adu ti lo cha khan pathian bia in arak rami man se lo Israel siang parhang Jeroboam ni chan ma cha Zeidah nak nei ti lo respect nak nei ti lo chutik amhai baka pathian ni akut chol kholo in zenglak in atua Jeroboam ni ai chir thane kha thar ka champiak than ta ate le prophet pa ni khan tha champiak than Adam samhan se lo ai chir thai mo ti sichen ai chir thai lai lo kha ta khan thil ni chana bible cha kan chon mi cho pharaoh siang parhang pa khe pharaoh siang parhang pa kha pathian ni zeitindah alung athon tar ti mi kha pastor te an kan chim ton mi ka se alung athon tar te ka Israel chunga khan plek phun Moses chana atlun tar alung kai thenglai ati sana ten khan avan thong than lang mang
Pathian ni ami phun han hek sak adu nak ha le ami phun cha a khen a thon nak lang nam ha ding cha chen kam khat le ya kan a thong mi siang parhang kharak kha ha le khapa kha faro siang pra pa kha lung thong lamang kan chon mi se atu ta na hen kan ban thai ko na ten highlight kan thin lung chunga van chok tha se ti kadu mi cho hi Israel le Judah zong he kha faro siang parhang pa kan thai mi long kha salo khan hi siang parhang na a chan in siang parhang pakul ti ma chok mi hen khaban tu in khan an lung rak thong than lang mang pathian an kal tak le Israel mi siang parhang hle ko chunga pakhat te man pathian duhnak atu mi an umlo an lung thong an lung hak chu zong cho Zeidah si swal lam cho pathian rim ni khan thro la then kha arak tim chang mi thil arak si ronga khana se le bible cha chunga kan fian ding mi cho remnant ti se le zu mi te ki pathian ni khan anai peng a ramathok en noah chanin kan chimsen valai a thro di samhan sela noah kha azwa ti bantok chon abraham ni khan afa pa kha isak rai thoina ka tu ala ati tika khan apong te khan remnant kha avan chia than khaban to khan zu mi ti mi te bible history kan zau te khan khatalai kha a hlau na ten khatalai kap te khan zu mi ti mi te kha arak nei than anei peng ti mi khe bible thil kal ning dana pathian planning a khan kan van fian ding zong khavan chim chi ka van du mi khase kha ta khan asi khapa zong kha Jeroboam zong cho akut avan dam than le pathian cha rot chol khaban tu khan se anhuwa khan Judah siang prang le Rehoboam ni khan Israel mi pol he katuk halai ati e voi khat cha aral kap vial te tim lam nak anei samhan se lo ka chunga van lang tar ka du mi cha prophet pa ne timi cha kha tu na la timi kha profession in biara zai ruanga ti si chun hi thil he keima sinin arami thil se timi kha pathian bia prophet bia se zai tluk i anwa sul la zai lo zonga khan pathian sinin arami thil se tina kha se chucha chun Judah siang prang pa ni khan ailet than seman sa lo hi na pan hi kar laka hen biaknak en se anzum nak aidang chun ram khel le zonga se khatalai thajang thon na kan entai na kha izum cho na kha le khaban tuk in khan an pan hi kal laka khan entai na kha le zeitik hana khan mi phun tribe khat chunga an sakona te khan ai zoom cho ta tak mi khan se khaban tuk in khan an zoom cho liwa khin Zeidah si ti sia chon Egypt zong ni khin asil le den khan arak zo ko aliang lein bible tlompa te van lak ka van lak asia chon Egypt ni arak tuk na tik zong se ve Assyria ni arak tuk na zong se Babylon zong ni sia atuk na tika khin o an malen ma zeitindah an zai lo la le an thajang adel la le tin khan Rome ni arak tuk na tik zong se an thajang adel la le chu tika chon kan tuk lai ti mi khe ma kha an rak zo peng mi ka se akum kumin ve an pong te ya sakhan an thak la kan tuk chang la an ti a khan chon khatte khan an zo na an chot na zai zon da an thui yun chet asi zai zon in da kan lu lai ti ban to khaban tuk te ten khan an bi ton min ha ka se chimdu mi cho kan ni chin mi phun zong he no than pat la so than pat ti ban tu kan ni ni chana han kan chen ve kan dir hun he kan chen ve hi ti kan lung lien mi he zai ro da kan lung alien ha ti mi he hi Israel le Judah mi phun dir hun in hen kan ro than dinga khen bible ning khen van chim ka du mi se kan lung he alien se so mi zong asalo khomen Zeidah Pathian ni adu nak te he ko lai kan ma mi phun laka chu ve ban tu ken min online zong sia kol Pennak zong he alung lian ya thon mi zong he pathian du nak am lai ni khat a chan atluk chan a ti rim lai a fiang mi ase pathian thimmi chu pathian ni a planning la thil kal ning chu adong la cha tlam tling rim lai lakan ma chin mi phun laka northern part la southern part hiti kan lung apuam mi la kan then mi he nen mi chana chun avalai in batak ten kan then ri lo samhasala kan thin lung in chen boundary ai then chang phai le ya Zeidah kan lo lai azul de lai ma kan then thai lai ta khaban tuk te pol zong kha zai ruanga da se pathian planning asamoti mi kha kan ru chi kha pakhat la pakhat imo chi so long salawin chu cha chun hi thil kan zo ding mi Israel Judah kong kan chimsen an ni chu chin an chang ti mi long salo in zeitindah pumpa kan asia kan mi phun kan ramin asia zeitindah kan chon ok la kan sining asiti mi ma ni apply tu than lang mang ding kha ma khavan point au van lang tar du mi kha ase le khata khan Israel le kap in hin siang prang ahap te pon ha an chuahning khaban duk te pon ha ka kan hu mi kan se khavial an kan an chuah na kha cha vachia ko se adong na ka Israel chu mi phun tlaw an se
Judah cho atlaw lo mi an se le Israel cho zeitindah atlaw ti sia chon Assyria ni khan avan tuk chang avan tuk tika Assyria I a cultural dan cho apennak po wa hen ami phun kha vathek dar I vachia ka se apennak po wa khan akal pi min ha kha aka ki ba achia na long salowin ama Israel ram chung zonga khan aminung na kha athek dar na Israel mi chung 10 tribe chung akal pi lo min ha chung zonga khan an kal thu lo ma he kha ka khan athek dar na kha I athek dar mi ai cho mi te te kha ma kha Israel mi phun tak tak Jew mi phun tak tak kha setilon ka api an sa chang ma kha Samaria timi hikale Judah le pol ni hin an van entai ngai mi kha an se la an ma thua trap chung ti kha an se chu cha Samaria pol he setan an bia mo ti sa an bia vel he lo an ni kha kot timi pathian an bia ve ko chun mo set ni rak tia mi thora timi panga chung khe pentateuch chung khe khi panga tiang khe an ni khe tha te in abia mi azum mi an se chu cha an ni an zum na ka chun pathian he Jerusalem a lowe Mount Gerizim tu a hen pathian he hi ka hen thachua na shampi se thachua na timi ka hen timi khe an ni an zum ning dan kha se kata khan an culture ta te kha an zum ning an belief system asia ai van dang le an ma kha an ni so le an ni so mi a shampi cho an ma kha pathian an rak biak lo an rak kal tak tik a pathian ni an chunga achua tar mi thil li la kha se e cho kam khat le an sual ruanga ti khin lak long khan adiri hoilo pathian ni hin Samaria le Judah mi phun atimhmi Israel mi phun le mi phun dang heite ko se kha pathi kal lak boundary kha khe adu ruanga khan kha thil te kha avan irol na kha so hoi kha ban tuk ruanga khan Assyria ni arak tuk na na te khan kha pol via te Assyria jong kha pathian ni amane biak nak le view in pathian mi le pathian minung asalo mi Israel mi phun le Samaria mi phun kal laka I Thennak ning ai dang mi biate ka khebo di ding kha ma kha kha hi ka ram ti in hin ai van thok kan ti lai cho voi khat lo valai chung pum pi en pathian du na atlim kho lo cha khan historical ning ten zo tika pathian a plan ning zong he du sa te in step by step te ten khan avan I thok mi kha setimi kha kan van pian chi ding kha avan be pi le adong na ka Assyria ni avan tuk na 700 BC ronga khan atuk nai ani cho apen nak song attack din ha ronga khan hi 10 tribe cho Israel kan timi he kan chim lang mang mi he ma he an tlaw di Bible ni hi pol hi northern part an rakir than timi jong alang talo e adang dang historical zonga pakhat man ni an rakir than timi alang talo saman salo kam khat le kan van zo ding mi cho Judah cho hi ka han tuan de ka chim mi kha Judah a chon atang mi cho Judah le Benjamin an se samhan salo Levi mi phun kha kalak ta mi cho pathian ni thim mi phun an se e an ni cha thang boy cha thim mi phun an sana te Jeroboam ni khan thang boy cha thim halo du mi po thim hatika o ma he pathian biak ning dan amhan lo an ti ronga khan Levi mi phun he Judah a hen an rakir than an kal than la kha chunga an kan theilo mi pathian duhning asalo hite ti mi pol kha chung te khan chen trap chung te khan Judah rama hen arak rami khatam pian ume Assyria ni hen atuk na tik zonga hen Judah hen arak rami khatam pian chucha chon I mix ko na te khan 10 tribe kha atlaw mi phun an si kan ti tika khan an tlaw thu mo te an tlaw thu lo le hika hen Samaria ni chon an ni an hu na ka chon an ni cho Joseph chitha manisa le an ma 10 tribe chung chitha khan an hu ve Samaria ni hen samhan sai lo an ma Judah mi ni chon an hu hnaning cho an ma I an rak sual nak la zailo vial te kan phil di la an hu hnaning a thai chi kha tuak ti lo khan an hu hnaning an ni cho mi phun dang piang nak dang an se ti kan ni cho mi thiang an ni cho mi thiang lo an se ti min khan ramri khan then an hu na an zom tai na chu cha chon Judah poni chen Samaria sina bieva chim le va chon ti man an naw tat tuk ma ronga kan hi kan a ram thak video ka ban lang tar mi Zisuh khrini Samaria nu avaton tika ti khora kha ke Judah poni chen an tu du lo mi a thiang hlim lo mi khan an ruatmi ka se chatluk en chen zom tai na pathian mi tile an ti phone jong Samaria mi pol an va chon du na lo ning an lungput khawan tuak ko man u silo
zeitluk indah ani tilian ngan ani tezi chi kan tilai cha zoom tu ani titung thaidan nak zeitluk indah an thinlung chunga asan la thu ma kha an dir hun kha se Samaria mi pol kan an ma tribe chunga khan kan save ko tin an mu Judah mi pol chen mi phun dangan mu samasala historical in zo a chen an ni he mix an se timi kha phun thu min chuahning dan ase ma cha keima zong ni ka mu ning dana Bible sinning story ka zo te ka mix an se timi kha historian nen til ning ka zum be ning dan kha ase ma cha Samaria avan chuanak te kha van highlight than ka du Judah pol kha deuhnak ka sal ban tan ning kan zo chen Babylon sal an tang timi kan hu ni 500 BC ro sal an tang ve Israel sal an tan hu pi kumjan hi renglo huwa BC zanga la za sari kalak aidang Assyria Israel chu BC za sari kalak a khan Assyria sal an tang nge an check di an kirti lo khapina Judah jong za aswal moti te ka aswal tukve siang parhang chami pathian abo chen mi an chuak ve thailo khata khana se samasal pathian ni promise atu mi hi chun hin ama achua ding Zisuh Christ achua ding kha promise remnant achia chia mi asicha khan an swal tuk ko na te khan a hlau du thai na lo chu cha chon Babylon jong ne sal in avan tuk mai alak na te ka hin Babylon ni chon atu Israel bantuk in khan ke aka kipa khan Judah mi pol kha cha attack na lo hun khat te ya achia na kha te ka Zeidah si ti si chon mithiam deu architect la ya se mithiam deu pol kha sal an lak na e andi la kan an la na lo kha te ka kha Judah an lak na ka khan chen Israel le Daniel te pol ni khan prophet chuin kan chim si chon an manian pinan chuina hun khat te an check na lo khate an biak nak thate an biak kho unity an nei pathian bia aban kin than te ka chun Cyrus siang prang pa ni Babylon cho atuk le atai than te ka chun Cyrus siang prang pa chung thinlung chunga pathian kha anung te ka Cyrus siang prang pa ni Judah mi phun chunga pathian mi na chunga khan zon ro nak thinlung aban nei than te ka khan Judah mi phun kha sal in khan luat nak aban pek than na kata khan pathian ni dan atat na kir chana za chang atitika an ve an ral pa thinlung jong kha arem thane achan sitika khan avan kir tar than na timi kha kan hu mi kha se chutika Judah mi phun ja an thek lowe an mi phun identity kha athiang hlim ten khan an da kir than timi kan hu Israel mi phun chen tribe cho an kir than timi Bible la history kan hu lowe ve an mi phun kha tlaw chu cha chen Ethiopia ramma se India se Asia ramma se menesa chitha ama chitha ti bantuk kha history zonga ome kan una mizo zong ni kan kha bantuk kha ani claim na kha se vlei chunga kha trend tribe pol kha thlai chi kha tampi an check ti mi kha kan hu an chiang hlim an identity kha ve a clean ti lo kan ti lai cha kha pathian ni rak check hnaning ase hi 12 tribe zong he pathian ni a hrawh e adongna ka Zisuh Christ Judah in avan chuak David thlai David line avan chuak e Zisuh Christ zong ni zul tu hleini ti mi kha avan ithim than le zeiruanga da hi tribe zong he Zisuh Christ ni hin Jacob ni fa anai na fa hleini anai na le benabia khen kan chimasia khan chan Egypt rama khen sal lut du ronga o mangtam lut du ronga ka khen kan kal anti samhan se lo khakarama khan sal an patla than ko khiban tuk in khen kan ni chin mi phun jong he karu ton mi cha sal in lut dinga kora rang sal in lut dinga ti in ram thum nak te pol kan check kan ti kan free kan ti na tin ken zeiban tuk milan phun dang deu in da sal a kan rak tlak ning dan asive ti mi jong khe hi Bible cha sining he figure tu atika khen sal kan sinak te kan tlak nak te mun ma te he ve ko ro ti ban tuk phum phai khe ka hu ning dan ase le khata khan minung hleini Israel zonga hleini tribe tin kan Zisuh zong ne hleini tin kan avan thim thana pathian a planning cho valai chunga hen kingdom thong mi tam pian chuk na ten khan adon na ka chan pathian kingdom Zisuh Christ Pennak he adon na ka chan amun lai ama ani din fel na he justice just bechaina atu te ha ding mi le aramma thok te in eden duma sardu pathian asako na te in swalna chia tha jong ache e swalna jong kha achunga nak nol kha rak pek chang khapol vial te bechai dinga se
chun sual na khe upa deuh peng Jacob le Esau chan zong se se Isaac le Ismail chan zong se se atu Judah le Israel zong kan zau tika hin Israel he an ngan deuh an thong deuh kha Satan sining thil kal dan he a thong deuh peng Satan ramri hi a thong deuh peng pathian hun ma a bit deuh peng zia kha Bible ni hin historical minung an nun nak bak an hin alang e makha tharau le kap zong en kan chon thiam dinga kan hun ma he Satan hun ma a kau deuh zela upat deuh zia kha lang tare chu chunga pathian an kan test du mi cho hi nu hi pa ni hin a ka zoom tak mo a fake he a zoom na a mun tak mo zai tluk da angu timi kha zoom mo atlak la tlak lo timi kha an kan test du na ase e adon na ka chan amani hoda mithiang hlim lo timi kha chen du ruanga khan ma kha he ten minung sinak in khan remnen ka chela don na ka Zisuh kha avan chuah na kha chung khan avan se lema kha Judah le Israel mi phun e antun bia sele hi chung zonga hen don na ka chim gudu mi cho Judah le Israel an then tika hen kan mix loading a khan abapi Israel kan tilang mang hatika Israel chun hin pathian Zisuh hi chokla foinan kan chim sia chun Judah chun hin a chuak he kingdom pani ai then mi an se Israel kan ti tiklong a khan Zisuh zong Israel ramin a chokla ti ban takum phai Israel trap in a chokla ti phumpan kan mix lo na hading cha khan kaban lang tar du mi se pan hi na ka hina pan hi zong an lung khon te ka pathian ni hin salla akwat na hrawh di na kan mi chin mi phun zong ni hin do thlen na ka hen hi ban ton kan lung alien mi kan kom du lo mi te pol zong he Zeidah Pathian a planning adu na ase ti mi kan kol a haw a pan hi na ka hiti hin kan lung lien i kom du nak thin lung kan nei lo sia chun kan check lai kan fa chin lang mang lai ti mi ka a fiang mi ase cha historical thil kal ning dana a fiang mi kha ase le choban tuk in pathian ti za na lo tika chun me pi na aw khon na bedik biam han chim na khe shrui tu na ni hin zaya real lo nak zong kha ume choban tuk thil zong cho ati zong anti te khaw bena bia keima diam hun ka chima chan kha bet hitin doko thil sikan te kha interview zong kha thil dik thil man ban chim to se ti te pol zonga khan thil dik thil man asalo mi ni kan chon ve chim an chim ngam ti lai lo an kan fu pan ngam lai lo an kan fu pan du phone lai lo khaban to an kan thil kha hidden in thil kha akal lai ma kha fiang mi se ni hin ni kan dir hun zonga khan khaban tok te kha inside in achung in ka mu ton mi kha se acheu khat cho interview kan to na lai ka tia hen hi ban tukin thil asedeu ru a kal nung dan a thut dir hoi her asedeu ru ka ti mi hi kha interview kan to na lai ka tia hen lungwa interview to dingin ve chan a ka pe kholo mi pakhat pani te jong kha an kha ban tuk pol jong kha nai ngai hin a se biang na an se ka he chut na ka he mu na ka pur da ning na kha thil kha phun a chu cha chang kan ram kong ka chim tik zong an se zeitindah Bible nin an kan chon piak la thil sining zeitindah lam dik lam hanan kan kal than long mang ok ase thil kan pal asia chun kan kha kan pal mi chungin kan kir lo si chun Jeroboam ni biak theng adang asar than chuni chen pathian duhning kan appeal tar chin lang mangi na check adon nak sal an batlai sal tlak long kha salowin an mi phun tiang kha an hlo tlaudi kha ta khan thil ase Solomon siang prang avan chang tu Rehoboam ni khan alung khrak thum se la upa bia khrak ngai se la hi Israel Judah timi he ai then ngalo chu ai then nak cho arwang cho alung rak liane Solomon ni thirit kin asan kai ni rit deu in kan khin na lai ti ban to Solomon ni shi in fungin an tuk na san kai ni chon scorpion in kan hentar chin hala alet fak min ti ban tuk in bia bo deu in kan bia avan chimtika northern part lay an thin lung cha mai al in al chol la ani then northern part lay pol ni in andak du mi cho Rehoboam tanga tha te in rian tuan kha anrak mai thak mi anrak du mi se lungrul kha anrak du zung sa kan theory tu he kan thla dor deu se ti mi kha anrak hal du mi kha se samasala siang parhang ni phundang pin ali na tika northern part ai then chu cha shui tu he bialam hor kan se ruatmi in se bial swala khan chon me pi kha chen sa ko khaban tok vial te kha hi Bible ni ang kan van hu sak mi ase Jumi phunni zeitlukan da Samaritan pol anne so na biakna ka kan ni mithiang hlim kan seti an ruat pathian mi thimmi kan seti an ruat samansa lo an khal lo mi cha hauta Zisuh tak ase ti men khal lo
anghal masa tu chi kan video sama to kalang tar mi Samaritan nu ni hen o nang ma he Zisuh Christ pe na si he ti mi kha anghal tak tak tu chu Samaritan nu ka rakse khaban tuk in khan pathian mi kan si kan ti lewa pathian a planning Bible a sining sia Christ kan zum na ka pathian kan zum ning adik la dik lo ning kapol vier ting halon piang thar ipat ti in pathian kai bo chan ti ipat in thil kha jumi phun bantuk in hen hin Christ fa kan nun nak zonga hen kan uang thar kho kan se kho la kapol vier te kha hi man thak ni hen biaknak kan zum nak la kan khro ning zong kha alang tar di hi picture ni hen ram khel le sia ni hin kan dir huna hen nai ngai ji sia biaknak le sia Israel le Judah an siam prana an lungput sia kapol vier te kha kan ram kong sia pumpak kan nun naken sia kan then thiam kan hu thiam dinga khan tlompal te hi Israel le Judah diam hun te he kawan lang tar du mi se kha angai tunan chunga kalom